Ola, o meu nome é Lorena Souto, escribo poesía, publiquei tamén algún ensaio. De momento, a miña obra poética está publicada nun primeiro libro que se chama Fase de Trema, publicado pola editorial galega Espiral Maior. O segundo libro é unha plaquette, unha pequena selección de poemas publicadas por Chanda Pólvora e titúlase Coleópteros. Ademais diso, do meu traballo de investigación saiu hai un ano ou dous un ensaio chamado Aínda Invisíbeis e céntrase no traballo narrativo de 4 autoras contemporáneas que escriben en galego. Eli nyt luen tästä Villielämä-antologiasta Lorenan Fase de Trema-kokoelman käynnistysrunon, joka löytyy myös tästä, sen ensimmäisen osan. Ja sitten Lorena lukee sen gallekuksi. Päivät keinuvat hiuksettomassa päässäni sairaana ja toistuvina. Minulla ei ole juurikaan muistoja paikoista. Voima, ystävättärieni kosketuksen kauneus. Minä ja ajatukseni tekevät äitini sairaaksi. Unelmat kivettävät hänet. Kovettunut leipä ikenissä. Kynitty pää ja täydellinen kahvisetti eivät sovi yhteen. Kukaan ei estä minua seuraamasta muiden jälkiä, joita hän ei tunne eikä voi kuvitella. Paluu pilaa sen, mitä en koskaan halunnut. En anna sijaa huonoille vaikutteille, enkä avaa ovia minnekään. Pysyn yksin tupakoiden käytävillä. Kääriydyn äidilleni antamiin vastauksiin. Selvitän levottoman äidin lankakeriä. Os días arrolan pola miña cabeza sen pelo, enfermos e repetidos. Xa case non queda nada dos lugares, a forza, a beleza do tacto das amigas. Eu e as ideas acabamos coa saúde de nai. Os meus soños mancana, como mancan o pan reseso entre as enxivas, e a cabeza espida desentoa co xogo do café. Ninguén me libra de andar os pasos doutras, outras que elas non coñecen nin adiviña. A volta só me fai podrecer no que nunca quixen. Non quedo coas malas influencias, nin abro portas a ningures. Fico soa, fumando nos corredores, deixándome ir nas respostas que dou, desenredando os novelos de nai preocupada. É cuestión de tempo. Pois, en Fase de Trema, temos un eu poético construído de moitas voces. Son moitas voces de mulleres, pero construen unha idea dun mesmo eu poético, que está nunha situación de procura, busca da identidade propia. Iso quere decir que, ao longo do libro, o eu poético vai tomando consciencia do que desexa, de como eses desexos ás veces chocan coa sociedade, cunha sociedade patriarcal, opresiva. E ao longo do libro, nos distintos capítulos, os poemas van mostrando esa consciencia, ese despertar da consciencia, darse conta de que en realidade a dor, a incomodidade, certas sensacións negativas non son realmente un problema da persoa, senón de como a sociedade. Eli nyt siirrytään sitten Lorenan toiseen kokoelmaan tai tähän plakettiin, eli tämmöiseen lyhyempään runokirjaseen. Ja sen nimi oli Coleopteros. Ja mä luen siitä käännöksen, joka löytyy myös tästä Villielämä-antologiasta. Täällä ei ole sanoja. On salaisuus, on maaperä, oikea aika kylvää. Piikkejä, jotka pistävät mitä hienointa ihoa.
On lihaa, sammal, hyönteisten melu, kuurouttava. Mutta täällä ei ole sanoja. Makujen vahvuus kitalain luussa tekee meistä mykkiä. Sitten kieltäydyn syömästä ja vaadin aapisen uudelleen kirjoittamista, merkkien tavoista, viivoista tummissa kämmenissä ja velvollisuuksista, joita käsien pitää poimia. Äidin tarinoista jää jäljelle vain vähän. Meidän kaikkien täytyy oppia. Hänkin oli päiviä syömättä. Pois Coleópteros é un libro que conta distintas escenas e aprendizaxes arredor da vida na aldea, no rural. Entón, céntrase sobre todo en como experiencias relacionadas co alimento e a pertenza á comunidade resultan ás veces brillantes, felices, estimulantes, pero poden ser tamén moi duras. Por exemplo, no alimento está a parte onde hai que sacrificar os animais. Entón, hai un proceso de reflexión e emoción arredor de como xestionar iso, non? Como xestionar esa violencia que pode ser alimento, cariño e preocupación tamén pola familia, pola alimentación da familia e incluso polo benestar dos animais, porque os animais e as persoas no ámbito rural conviven, existen e hai unha preocupación tamén polos animais. Dentro dese contexto, a nai, en ocasións, é a persoa que narra o coñecemento e a historia das xeracións pasadas. É un contexto, ademais, no que non se fala moito. Por iso os poemas insisten no silencio e na falta de palabras, porque sobre todo hai acción, tacto, sabor, pero non palabras. E a nai pon palabras. O eu poético busca as palabras para entender esa experiencia. Äiti on tässä kokoelmassa keskeinen hahmo, koska äiti kertoo edeltävien sukupolvien tarinoita ja siirtää niitä myöskin myöhemmille sukupolville. Tässä kontekstissa ei puhuta. Tämä on sellainen kyläkonteksti ja tästä mulla tulee tietystikin mieleen myöskin suomalainen kulttuuri. Sehän on tunnetustikin aika puhumatonta seutua. A idea do silencio e a falta de palabras ten bastante importancia en Coleópteros, é algo que se repite, non? A voz poética busca palabras, busca entender a través das palabras a súa experiencia de aprender na aldea, de vivir na aldea. O que xa comentei sobre como se procura o alimento, o difícil de algunhas experiencias. Claro, é un contexto onde non se prioriza, non se lle dá moita importancia a falar, a comunicarse a través dese medio. A comunicación sucede dun xeito diferente. Sucede cos actos, sucede, por exemplo, compartir o amor a través do alimento, non falar o amor, non falar o amor con palabras. Hai outra maneira de comunicarse. Refírome, sobre todo, á miña experiencia. É certo que na cultura galega existe tradición oral, historias de medo, historias de anécdotas, historias de lendas, mitoloxía, pero particularmente no meu ámbito, ou na miña familia, quizáis, hai menos cultura, menos tradición de falar. Mais, por exemplo, de valorar as accións, de demostrar máis a través de accións, a través do coidado coa comida.
A comida é moi importante. Eu diría que a comida é a linguaxe do amor na miña familia, e creo que tamén un pouco no meu contexto e na cultura galega é moi importante. Pero sí que existe, obviamente, outros enfoques dentro da cultura galega, non é que sexa ese o único. Coleopteros keskittyy, tai siinä keskeistä on hiljaisuus ja sanojen puute. Ja tavallaan tämä lyyrinen minä etsii sitä suhdetta sanoihin myöskin tällaisen kokemuksen kautta omassa kylässään. Ja ehkä nyt Lorena kommentoi tuossa omaa perhettään, eli nämä huoli ja sitten tämmöiset rakkauden kokemukset, niin niitä jaetaan ennemminkin ei niinkään suullisesti sanoina, vaan ne tapahtuu enemmänkin tekojen kautta. Tekojen kautta, eli siellä on yhteisiä ruokahetkiä, ja ruoka onkin keskeinen tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin rakkauden kieli.